1 maal 8 is 8 en 2 maal 8 is 16. 3 maal 8 is 24, my ou bel. 4 maal 8 is 32 en 5 maal 8 is maklik, dis 40. 6 maal 8 is 48, 7 maal 8 is 56. Want 8 maal 8 is 'n vierkantsgetal. En 8 maal 8 is 64, dis jou nuwe opbou. 9 maal 8 is 72 en 10 maal 8 is maklik, dis 80. 11 maal 8 is 88, 12 maal 8 is 96. 1 maal 8 is 8 en 2 maal 8 is 16. 3 maal 8 is 4, my ou bel. 4 maal 8 en 5 maal 8 is maklik, dis 6 maal 8 is 7 maal 8. Want 8 maal 8 is 'n vierkantsgetal. En 8 maal 8 is dis jou nuwe opbou. 9 maal 8 is 12 en 10 maal 8 is maklik, dis 11 maal 8 is 12 maal 8 is Vandaag zijn rockers, morgen zijn Einstein.